tlhobaboroko ya go senyega ga mapokisi ya di-transformer tša motlakase. This is my medication. Maphelo a batsofe a mo kotsing. Ke tshwanetse go di tsenya mo ice mo fridge. Borakgwebo potlana le bona ba loba dikete tša diranta. Go šetše go le dikgwedi ba sena motlakase. Badudi ba Vaal le bona ba amegile ba kopane fa pele leeto le leba dikantorong tša Eskom. Ge ba fihla ba hweditše badudi ba Diepsloot le bona ba dira ditšhupetšo ebile ba šetše ba thibetše bašomi ba Eskom gore ba se tšwe le bona ba mo leswiswing. Sphelisano Hamba ke yo mongwe wa bona. In Diepsloot, we had a problem of electricity from 2017 up to now. Eskom fined us 6,000 per house, and we paid the money, but they didn't show up to now. Batlhankedi ba Eskom ba ile ba iponagatša. They disconnected in Sharpeville. Ba fitlhetše badudi ba lebogale. Now they start to disconnect transformers that are working. So it became a confusion. The red ends now. It's coming to. They just come Really, unannounced. if they come unannounced, it's a problem to us. Batlhankedi ba masepala ba bontšhitše thekgo. While we have not completed the process of fixing the bent transformers, we are starting to disconnect. We are adding to the frustration. Batlhankedi ba Eskom ba thomile ka go araba mathata a ka Emfuleni. One of the delays was that because of the issue of the fines, but we did obviously resolve. So obviously we are still on the ground, we are still replacing. Moragonyana Imagine no saberisa kerese. go a latela jaaka Diepsloot. We would like to apologize because obviously there was a date that was given and that date we didn't honor because obviously we are also reliant on suppliers supplying us with transformers. Ba ile ba signa memorandum gomme dikgoro tša bulega. Badudi ba Emfuleni ba file Eskom matšatši a 14 go araba dilo tša bona. Ba Eskom ba re ba tlo buša motlakase ka Diepsloot mafelelong a beke ye. Ke maga ke tla motlhabi tša SABC Megawatt Park ka Johannesburg.